laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا خير في من يحجب غيره عن غيره ويلوي معروفه عمن يستحقه ولا يؤتي كل ذي حق حقه. وفيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا بعث أماله شرط عليهم أمورا منها: ولا تخلقوا أبوابكم دون هوائج الناس، فإذا فعلتم شيئا من ذلك حلت عليكم العقوبة، ثم يشيئهم. إن يتي الله سبحانه وتعالى ono Allah mo tawi o seerali o seerata ko moƴƴere woni ko andira, ko teddingol moƴƴagol e jiyaaɗo makko on woni ko sifora. seedo ala reweteeɗo e goonga si wona kanko ono Allahu gooto. O alaamu o kafi e tagugol en woodina, o alaamu o kafi e toppitagol fiyakeeji meɗen ɗin, o alaa kadi mo haani kafude e dewe ko wonɗen e wadde ko. seedo nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo makko, ko nulaaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen. toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule e nelaaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal hadangal ngal daro. ɓaawo ɗum jiyaaɓe Allah huli Allah subhanahu wa ta'ala, anden haray moƴƴere wonaali e on neɗɗo heedowo moƴƴere muɗum nden e goɗɗo goo mo wonaamo. la khayra fi man yahjubu ghayrahu an ghayrihi. oɗo neɗɗo mo tawata o ñobbay moƴƴi makko ɗin e on handuɗo e majji, o jonnitata jon haqqe makko. no jeeya e ko Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma o filli o itti e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondema nelaaɗo maaki wondiɓɓe ɓen fof ka Allah ko ɓuri moƴƴude ko wondiɗɗo ɓurɗo moƴƴaade wondiɗɗo muɗum o. kala yimɓe jokkondirɓe e kala ko ɓe jokkondiri e muɗum, woni ko juulidooɓe ma, jangidooɓe ma, hooridooɓe ma, yeeyidooɓe ma, hodduɓe ma, kala ko ɓe woni wadde, yimɓe jokkondirɓe kala ko ɓuri moƴƴude maɓɓe kamɓe ɗiɗo hakkunde maɓɓe ka Allah ko ɓurɗo moƴƴaade e ɗimmo mum on. kawtirɓe ɓen fuu kadi ko ɓuri moƴƴude ka Allah ko ɓurɗo moƴƴaade e kawtal muɗum, woni kawtal ka hoɗo, woni kawtal ka jonde ngeygu, woni kawtal ka hoore laawol, woni kala ka yimɓe jooɗodi hakkunde maɓɓe ko ɓuri moƴƴude maɓɓe kamɓe ɗon jooɗoduɓe ɓen ko ɓurɗo moƴƴaade e ɗimmo muɗum on.
haray no jeeya e ko filla Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Umar ɓe wi so ƴettino gollooɓe makko ɓen mo imminde ɓe yahugol ka ɓe golloyta ton sani so affetti golloowo e nokkuure o waɗanaynoɓe sartiiji ko honno ɓe wondirta e yimɓe no jeeya e sartiiji ɗi kanko Umar o sartinayno e hoore gollooɓe makko ɓen wondema wata ɓe ombu dambuɗe cuuɗi maɓɓe ɗin yeeso haajuuji yimɓe ɓen o wiiɓe so tawile o waɗi ɗum ande haray lette tippoto e hoore moɗon. ibadallah, man azzana waluhu wa qalla ata'uhu fa ni'matuhu ila zawal وما عنده من خير فهو إلى إدم هلال لأنها غير محفوظة بالبذل. قد أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا طلفا. وفيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في سلسلة صحيحة. جاء بالله عن هذا الله سبحانه وتعالى no wa'ino ko kanko wa'ino o addali en ka hawre leydi ɗo sona ndaarugol en ko o yamiri en kon fuu ko ndaarugol en ko haɗi en kon fof ko ndaarugol en ko woni en e okkorde kon kadi ko darndagol en ko woni en e ɗawde kon kadi ko darndagol en idan ko hakkunde ɗiɗo nayi wonde hakkunde yamirore nde yamiraɗa eɗa ndaarede gon a waɗe ka acce e haɗore nde haɗaɗa acce ka a waɗe e dokkal ngal okkaɗa a goltengal ka Allah faala ɗum ka a watta e ɗawede nde ɗawaɗa a muñoto ka a muñata ko neɗɗon ko hakkunde ɗiɗo woni jindude. idan Allah subhanahu wa ta'ala dokke makko ɗen so okkiɗe neɗɗo e neɗɗo on waɗi kañum holli no Allah holliri no nano warnete mana Allah okkorima o hollima koye okke an a ñaawi wondema hiinayo okke andi ñaawore nden artante waɗi subhanahu wa ta'ala o okkorima o holluma okkorte o wima kadi ya okko sa wi an ko iwrata ka Allah kon ko yo okke ko mawni kama ko naayo okke nden ñaawre nde moƴƴan woni ɓe wi si tawi neɗɗo ko Allah okkimo kon ɗuuɗi kono kanko ko o okkitirta kon fanɗi yo andu neema wonɗo e junngo makko on kokkitiyaade ko o jogii kon e moƴƴere hokkiti uytaade nelaaɗo maaka nen no sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ñannde o weetata alaa e ñallal ngal yimɓe ɓe weetata e muɗum sina Allah jippinay malaa'ikaaɓe ɗiɗo ɓen ko honɗum addata ɓe ko du'agol do'anagol woɓɓe du'o e hoore woɓɓe du'aaji yimɓe ɓen no ronka jaabaade kono du'a malaa'ikaaɓe ɓen jaaboto malaa'ikaajo goo tippo wi'a Allah mi torikema ɓeeɗo yimɓe ittoɓe sadaka Allah lontinamɓe
ɗimmo wiya Allah mi torikema ɓeeɗo jogitiiɓe ko jonnuɗaaɓe kon ɓe wuddiri ɓe sali okkude bonnanɓe ko ɓe jogii ko ɓe maaki ñande weetunde wo malaikaaɓe ɗiɗo cippoto wola ɗum ɗo idan ndaaran hoore maa ko hombo e du'aaji ɗi weeɓitantoɗaa ko waɗi du'aaji maɓɓe ɗin ko jaabotuɗum abdullahi bun umar o filli o itti nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo maaki wondema Allah no mari jiyaaɓe no mari yimɓe wiyama Allah no mari yimɓe wona siɓɓe makko de mi mana himo tagi yimɓe addi ka hoore leydi ɗo o waɗi ɓen ɗo yimɓe makko weldiɓɓe makko ɓe o yamirta waɗa himo hertinani ɓen nemaaji kono ko fii honɗum o hertani ɓe nemaaji ɗin ko ɗima naafi il ibad fi nafugol jiyaaɓe Allah ɓen wa yuqirruha fihim ma badaluha ɗin nemaaji ɗon o tabintinayɗi e junngo maɓɓe fannin hiɓe jonnude ɗi fannin hiɓe nafude jiyaaɓe Allah ɓen Allah no ñinni nemaaji ɗi e junngo maɓɓe ñande wo ɓe haaɓi ɓe sikki konko ɓe woni nafude yimɓe ɓen Allah ɓoora nemaaji ɗi e junngo maɓɓe sabu ko addinoɗe e junngo maɓɓe o hertini ɓe kamɓe tun ko fii ɓe nafu jiyaaɓe Allah ɓen o wi so tawi ɓe haɗiiɗi Allah subhanahu wa ta'ala egginayɗi e junngo maɓɓe naɓa e juuɗe woɓɓe goo ɓe tawata ɓen waɗe ko kanko Allah wi ko o waɗi walillahi almasalul a'la en nandinta Allah e yimɓe ɓen kono en faamata piiji goote misali ɗe yimɓe ɓen gooto fof e meɗen ɗo ƴettuɗo nokku ka golla ƴetti gollooɓe joƴƴini ɗon wiiɗaaɓe ko ɗum ɗo mi faala yo waɗu si ɓe waɗi ɗum hiɓe ɗon fanni ɓe waɗi ɗum ka ñande fof ɓe sali waɗde ko wiiɗaa kon an jon golle ɗen ko ɗum watta a ittaɓe ɓe adda woɓɓe ko waɗa ɓe ɗum inan ɗum ko ñaawoore meɗen noon Allah subhanahu wa ta'ala no ñaawina noon si o tagiima o jonniima neema o wi'ima ya waɗ ɗum ɗo fi jiyaaɓe makko ɓen a waɗaali o ittete an o adda goɗɗo goo o jonnama on waɗa أيها المؤمنون فعل المعروف حماية من كل وبال وصيانة للنفس ووقاية من كل ما يتقى وهو سبب لحسن الخاتمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة أخرجه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع فأنا يقول بأن هري waɗugol ko moƴƴi piji ɗiɗi sen ndaari diina islamu kan ko mahaa ko e hoore tugaale joyi ka islam ko mahaa ko e hoore tugaale joyi tugaale nayje ɗen fuu sen ndaari ɗen taffike ɗen taway Allah sendu o waɗi fi makko goɗɗum waɗi fi jiyaa makko ɓen goɗɗum tugalal ɗimmal ngal aranal ngal en anndi ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ɗum ɗo ko Allah tun hettori tugalal ɗimmal ngal julde nden ko ko wonɗen e juulude Allah sendaali ɗum e moƴƴagol e yimɓe ɓe o wi qul li ibadiya alladina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف إذن قارن بين الصلاة والصدقة محمد يتو جيا بأن قمت ببين بس كبير يتو جبا يتو جيا بأن قمت ببين يبين نجول دين سيدون غسي هراي غسي وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية يوبي إتو صدقة إكو من أرسك بكم كني إغندو ɗo e ñalaande weetude ñalaande no saati weetude
la bay'un fihi wala khilal buyno janga ɗum ala taskade ɗum ngeygu ala njaatigi yagal ala ka hoore leydi ɗo a wawata heɓude goɗɗum sina gonga leydi ɗo ko imma heɓira ɗum e laawol mbattigu itta ko jogiɗa jonna goɗɗo jonna ma ko jogi ɗuwete bayi ma o a ala ko wattita e ko woni jungo yimɓe ko hendoɗa ɗum ɗon kiɗa welde goɗɗo o luɓe ma o ofke ma o ñawle jon noon ɗiɗo ala lakara mbattigu ala ton tono on kaka mbattigu woni ko si a yeeyi heɓa gokkum hoore ɗon ma poɗa yaha wiya goɗɗo luɓan o luɓe ma wiyamo ñawlan o ñawle ma wiyamo okkan o okke lakara noon ɗum ɗo fof ala ton idan ko honno heɓirta ɗo goɗɗum bimana ndeññandi si weeti ko marnoɗa kon ko ɗum marɗa ɓeydata ko idan o wi yeeto ɓe waɗɗiɗo ɗiɗi taw ɗum hewtude yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum yoɓe ñinnu julde nden ɓe itta sadaka e ko min afrique ɓe fof waɗangol yimɓe ɓen ko moƴƴi ɗum no danda neɗɗo kala ko wiyete kon bone no hiwa neɗɗo on kanko e hoore makko no danda neɗɗo on kala ko rentete e muɗum kon ɗum no wona sabu ha neɗɗo ɓa battane moƴƴi waɗangol yimɓe ɓen moƴƴere sen daari julde nden Allah takkidiri nde moƴƴagol e yimɓe ɓen cugalal ɗimmal hikkungal ɗo ngal ko hon ɗum azakat cugalal ɗimmal ngal ko islam ko tammal ngal ko hon ɗum hunde ala ɗon sina moƴƴagol yimɓe ɓen ka cugalal nayaɓal ngal horugol suumaye so a hawri balɗe nogaji ene ma cappatati ko ɗum timminirta korka tan ko sadaqatul fitre muudo komɓe joni feeɗum ko ya hawru balɗe nogaji ene ma cappatati moƴƴoɗa e yimɓe ɓen timminira moƴƴagol e yimɓe ɓen hajju ngun si timmi ko honɗum timminirte ko moƴƴagol e yimɓe ɓen layya on ko moƴƴagol e yimɓe ɓen ko a ñaamu ñammina Allah wi layya ko wiye hirsu kon o wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ko onon hirsata ñaama ton kadi kanko ala haaje mum idan dewe ɗen fof no takkodiri e sadaka ɗum waɗi subhanahu wa taala holli e wondema angal moƴƴagol e yimɓe ɓe wigol anta yimɓe ɓe moƴƴere ko masibo ndaare nga suratul haqa subhanahu wa taala ɓay sifanike en neɗɗo jonnitireteɗo deftere nga ñaamo o gayni o sifika neɗɗo jonnitirteɗo deftere mum nden ka nano o holli balaw e sattene ko neɗɗo on hawrata kon o sappanino en ɗo goɗɗum ko hande wadde ndila ɓawo wi khuduhu fa qulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu ɗo neɗɗo fof neɗɗo lantato limaga fihon qala innahu kana la yuminu billahi al azim fala yahuddu ala ta'ami miskin fiijelo woni o innaali o juulata o innaali o hoorata o innaali o yahano hajju o wiyal o wi innahu kana la yuminu billahi al azim thaniyan kana la yahuddu ala ta'ami al miskin o ko jonnita deftere makko ganana ɗo kon probléme makko ɓurɗo jannude on ko honɗum o gomɗinano Allah ɗiɗi o wiyatano ɓe ala ɓe yokkore o wiyata miskino yokkore ka suratul mudassir ɗon kadi o sappani en goɗɗum wattindere moƴƴa janngugol qur'ana feƴƴa no duule feƴƴirta nafata janngowo kana janngude qur'ana tasko ɓeeɗo yimɓe aljanna nde ɓe timbika aljanna subhanahu wa ta'ala jonna ɓe neweende yo ɓe yotto jalnuri ko ɓe waɗanoɓe konko aduna o wi noon ka aduna ɗo inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun ka keefeero e naafigi kala ka e julɗo jalaymo sabota mo aybina ɗum ko jikku maɓɓe no accata haddal ngal daro si a faalaka waɗide ɗum ta yo haɓorde maɓɓe idan ka laakara to yimɓe yiite ɓe naata ka yiite gasa ɓe aljanna ɓe naata gasa Allah hol tappina yimɓe aljanna ɓen ka aljanɗiide ɓe lando yimɓe yiite ɓe ma salakakum fi saqar onon ko honno dertirɗo welsindi ɗon ha naatoɗon e ngeyide wiyete saɗara ɗon kono jokkuno ɗum onon est ce que ɓe annda hay hada istihza an mbiyen ko jalkitugol ɓe mettingol ɓerɗe maɓɓe ɗen kono ɓe jaabi qalu lam naku min almusallina wa lam naku nut'imul
miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin o dido nabi haali to no ndaari ɗiɗi arani ɗin taw yin ɗo wonnani mum lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imul miskin menen ko waɗi haa men ari ɗo men juulatano hari ɗo yiɗi men ñamminta miskino ɗum addi men ɗo sen ndaari ka suratul fajr إن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين fiyake mon on probléme on hakkude mon e Allah wona ko okkori ma ko ɗayo na ɗum probléme o marɗon hakkude mon e Allah on teddinta al yatim o ñamminta miskino sen ndaari ka ma'un o wi ara ayta alladi yukazzibu biddin muhammad ida andi ko moni fenɗo darngal o ara ayta ɗo na yugol de hiɗa andi ko hombo woni fenduɗo darngal si a anda ko moni fenduɗo darngal akimi yiyatoma qur'ana firay hoore muɗum sa jentike sa jentake wala ronka andi kon ɗa wolde o wi fa dhalika alladi yad'u al-yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin ko woni fenduɗo darngal o innal ko mo juulata o innal ko mo horata ɗo ko pijiɗi feto jenti ko woni fennuɗo darngal ko o neɗɗo wikkotoɗo al-yatima hollamo doole ñaama kon o accana kon ado ƴoɓide ogo na darngal ko waɗi simo fellito imoto yeeso Allah kanko e oɗo daro o watta ɗum wala yahuddu ala ta'amil miskin o rerɗinta ñammingol miskimɓe ɓen idan Allah subhanahu wa ta'ala o holli e wondema neɗɗo julɗo on wona hakkunde makko e Allah tum dewe goo no woodi ko hakkunde ma yimɓe ɓen ɗum waɗi o abinno naafiki ɓen ka suratu tawba o wi wa minhum man ahada allaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma ataahu min fadlihi bakhilu bihi fatawallaw wa hum mu'ridun madha hadatha ba'da dhalik no e maɓɓe ƴettoduɓe Allah ahadi minen si Allah okkorime min simi heɓayno mi tanaɓe miskiɓe mone buy wolingol konngol hu walingol mo ala no waawi okkude anniye mum moƴƴa mo jaɓi okkugol ko kan so woni haa hewde ka junngo makko noon ko on tuma gundu o feña wa minhum man ahada allaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin kono wi hon falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi nde ɓe ƴettanno Allah ahadi ɓe heɓi ɓe okkay Allah okkoriɓe ɓe an uddiri ndaaren ko ari ɓaawo ɗon kon ɗum no ɓuri huɓinaade hono Allah ɓaawo ɗum fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu limaada bima akhlaqu llaha ma wa'adu wa bima kanu yakdhibun Allah lontini ɓaawo ɗum ɗon e ɓerɗe maɓɓe ɗe naafiki yaagal jakan guddan no adda naafiki yaagal e nder ɓerɗe bani adama fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu ɗum no ɓuri huɓinaade Allah naadi naafiki yaagal ka ɓerɗe maɓɓe ɓay ɓe wuddiri ko Allah okkori ɓe kon naafiki yaagal ngal seerata ka ɓerɗe maɓɓe hañande ɓe hawre Allah ndaaren suratul qalam Allah subhanahu wa ta'ala fii misal wonande yimɓe makka ɓen hannde ko noon no feenede ngal misal makka ɓen ɓe feƴƴino ɓe feƴƴide golle maɓɓe ɗen oɗo mawɗo mo tawno ngesa makko mban si ɓendi o suuɗata ko yaha o tetta o nodda e miskimɓe ɓen ɓe yaaɗa o inna jooɗeɗa o soña haa o gayna o inna Allah ko wi wa atu haqqahu yawma hasadihi o ndaara sadaka makko o yani zakka makko ka ngesa makko o jonna miskimɓe ɓen mo ɓe hawta ɓaawo nde mawɗo on feƴƴini ɓiɓɓe makko ɓe wi o mawɗo ko bonere jokki fowne mum ko wona laawol hikka si Allah jaɓi ɓe innal so Allah jaɓi de ɓe wi hikka so Allah wi wala yastasnun ɓe ittitano few ɓe wi hikka e yaha e soñen miskino goɗɗo tippata toon goɗɗo heɓatano goɗɗum ɓe haldi ɓe fotti ɓe deesidi ɓe waɗa luwe taw ndaaren ko anni ɗen Allah yoɓi ɓe deesidi ɓe yaha ɓe soña ngesa maɓɓe mban ɓe ɗawa miskinɓe ɓen ɓe waali subaka ɓe dewi ɓe yeɓita ngesa man sumi
hono sunni ngasa mbam na ko baabe maɓɓe maayi ko sunnima ko anniye maɓɓe wonde ɓe okkorta miskimɓe ɓen. idan guddan boni e bani adama no bonnamo piijuɓe pat. nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki waɗugol ko moƴƴi bi maana waɗugol ko moƴƴi ɗo ko faanda ko moƴƴugol yimɓe ɓen ɗum no danda neɗɗo battane bonɗo, no danda neɗɗo yanugol e ko boni. masiboji buy woni e wadde ɗin hannde ko sabu weltinagol yimɓe ɓen e ittugol sadaka. ko waɗi wiyete sadaka buy jaɓa idna sadaka, ƴettugol 500 francs jonna torotoɗo feƴƴi o waɗo ko sadaka, kono sadaka mo ittaali ande jonnaɗo ittata ande jonnuɗo. ittata so tawi mo jonɗa sadaka on ande makko iwaali, ande ma nde iwata. makko baaɓe 10 okkori miskino gooto tawi ma jogo pila ñiiri sadaka goy ɓay okkumo piyama hendi. kono ɗum ɗo weltinta jonnaɗo watta kadi yo Allah, si Allah yoɓima kono yo andi Allah ko wonma yoɓude kono ko waɗɗa kon ka dokke kono okkirɗa noon ko noon Allah yoɓirayma, ko hono no waruɗa noon yoɓirayma. idan ko naadali weltare e nder ɓernde jonnaɗo on naadata ɓernde jonnuɗo on. o wi wongol ko moƴƴi kon no haɗa halkare, no haɗa pirde. yimɓe waɗeɓe ɓen ko moƴƴi ka adna ɗo ko ɓe woni yimɓe moƴƴe ɓen kala kala. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka surat Muhammad ha antum haula, ɗon ko tawa ɓeɗo wona haalnede ka ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi wa man yabkhal fa innama yabkhal ala nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. ndare lannore ndem hulɓini o wi in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum. o wi hay ko onon ɓe iɗon noddede yani nelaɗo no noddude yo ar dépense on fi Allah, no e moɗo wuddoɓe ande no wudduɗo wo ko hoore makko o wuddani. ko waɗi ko min ka wa ilayit, ka woni ittude ka woni hettude. a ittata sadaka jonna goɗɗo Allah yoɓa jurnaɗo on kam o yoɓata. so a jonnal kon mbaɗa ɗawɗa ana hoorema. Allah yoɓatama ko a jonnali kon, o yoɓatamo jonnuɗa on, ko an jonnuɗon o yoɓata, yeto jonnuɗa ko yoɓama kadi. idan hakken ko andi kon kanko subhanahu wa ta'ala ɗum no sattani yimɓe ɓen o tawi ko ma o holla misal joddini ɗum hollaka ka julde, hollaka ka korka, hollaka ka hajji. o addi misal joddi ndin fi yo neɗɗo yoruɗo hoore on andu awa ɗum no mari sadaka ɗum mari joddi moƴƴa ka Allah. o wi masalul ladina yunfiquna fi sabilillah alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. o wi awati no faamirto joddi baraje ko heɓato ko e dépensegol fi Allah, mo ƴetti jawdi mum ndin financi fi Allah subhanahu wa ta'ala, tawa ko fi Allah o waɗi ɗi. o wi misal joddi makko ndin no waywa misal abbere wotere si a aawi nde fuɗi jeɗɗi fuɗol kala limi gabbe 100 jeli heɓuɗa 699 e foroji ɗi. no fof bonofis ko abbere wotere aawɗa. ka masali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba. abbere wotere fuɗi jeɗɗi fuɗol kala limi gabbe 100 ko abbere wotere awnoɗa heɓi gabbe 699 e foroji ɗi. no fof ko intérêt ko gabbu gotu yittunoɗa an. o wi awa exemple joddi ndin ka makko sa waɗi sadaka fi Allah ko ɗum ɗo marɗa. idan haray neɗɗo julɗo on o hikkina yeeso piiji ɗi Allah hikkini yeeso ɗi. ka yimɓe attinoɓe ɓen e ha e yimɓe fewndiɓe hande ɓen tawa ɓen mari haqqille ɓenduɗe ɓen, si adna wayi no adna men o wayi ɗo ni ɓe hebbinay tugo sadaka. ko waɗi no jeeya e ko dandata yimɓe bonniji ɗi ittugol
ɗum hay heferaɓe no jaɓi kono si tawi neɗɗo o yehi ha o sikki awa ko guddan ɗan watta ha ko woni jungo makko heddo ɗon o faamaani guddan heddinta e jungo maako Allah ko maako bay ɓeyde bonnude أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد عباد الله ولو لم يكن في المعروف إلا الأجر والثواب وإعانة رب الأرباب لكفى داعيا إليه ومراغبا فيه وهاثا عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. كان عبد الله بن عثمان العزدي يقول ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمالي وإن تم وإلا استأنت له بالإخوان فإن تم وإلا استأنت له بالسلطان. يتي الله سبحانه وتعالى لن ترى مجولنا صلى الله عليه وسلم يبين غير مقبل سنة جيابي الله عندن هري ستون هرى على يقول يمبي بن هاي فوس siwana baraji ko nedde bata konka Allah subhanahu wa ta'ala du yoni ko rerdina yoni ko nodda neddo on mo egol yimbe be tawa dandata ma hunde ka adna do kono a hebe baraji ka Allah dum no tu yoni no ko wada neddo mo yimbe be kono no tom dandugol ma boni ni ka adna do yilto kay wala ma mo kala ka. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wi nela sallallahu alayhi wa sallam e maaki julɗo e julɗo ko ɓe siɓɓe julɗo toñata julɗo yi'ata julɗo ka maapi accidamo e hoore makko yo geru ton ɗum ala hakkunde julɗo e julɗo la yuslim o accitatamo e hoore makko ton ɓe maaki kala neɗɗo dariɗo fii yo haaju musidɗo mum moƴƴu ayu haajatin kana haaju wonɗo wo ko haaju ɓe wi ɓe précisali ɓe innal ko fiyo jombuma ko fiyo waɗɗum ɗo ɗum ɗo ko kala daraniɗo musidɗo mum e haaju makko fiyo moƴƴu en andi julɗo darata ko fi haaju bonɗo julɗo darata ko fi waɗugol ko harmi ko ɗum waɗi ɓe ittitali andiraka julɓe ɓen ɗum ɗo idan kala julɗo daraniɗo siɗɗo mum julɗo e haaju makko fiyo haaju makko o moƴƴu o wi Allah kadi daranto haaju ma o fiyo moƴƴu no gasa daroɗa fi haaju siɗɗo ma ronko holla anniye moƴƴe holla golle moƴƴe ronka wonde kono Allah wonata fiyo haaju ma moƴƴe ronka wonde ɓay kanko ronkata hay fof idan ɓe maaki si tawi neɗɗo yolɗinani julɗo sattende aduna Allah yolɗinanemo jokke muɗum sattende yawmal qiyama mo surni julɗo accaali haɗi mo wirtere Allah subhanahu wa ta'ala surramo yawmal qiyama. Abdullahi bun Usman al-Azdi oɗo ko goto moɓɓe feƴƴuɓe o sifi e hoore makko kanko kono o siforali mantagol andirano ka ɗum moƴɓe feƴƴuɓe ko sifori ɗum ko fi jannugol mofte ɗen fimo kala ñemmi o wi kanko ha hande goɗɗo landaki mo haaju sina o immoto o gollira doole makko en kanko fiyo ɗen haaju ngaso illa antuhu bi nafsi humtu lahu bi nafsi mi immonto min tigi mi daranomo haaju makko on fiyo gaso simi tawi immagol angol gasinta haaju makko on mi ƴetta jawdi andi mi finanta fiyo ɗum woni simi tawi ɗum wawata gasinde mi holla siɓɓe julɓe ɓen ɓe wallumo ɗum wona ko ɗum ɗo Allah feli yimɓe ɓen to wala tahaduna wala yahuddu ta wono a wawata wadde a wawata kadi wiide goɗɗo yo waɗ ko ella noon no woodimo ko baaɓe ɓe tawata no sattani ɓe yago wiya goɗɗo alhaala on ni pewndori kono an anduɗo ɗum ɗon on deƴƴugol ɗum fanka ɗum a wawa wadde en tan ko ɗaɗa goɗɗo waɗu ɗum ko ella noon hara anata ngiñore goro an idan o wi mi wallinoray siɓɓe julɓe ɓe yo wallumo
so tawi julɓe ɓe waawali mi yahay mi yi'a lanɗo jama on laamiɗo yimɓe mi holla mi wallum kono makkilatama hoore makko ata sa'ilun Sufyan ibn Uyayna falam yakun ma'ahu ma yu'tihi fabaka فقيل يا أبا محمد ما أبكاك قال أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه oɗo wiyetee Sufyan ibn Uyayna ɓe fillike makko wondema ñande goo torotoɗo arno tawimo turimo tawi nde ñande o membiti hunde heɓal ko jonna torotoɗo o wulli ima honno na wullude o wi musibaji ɗin fuu ko hombo e musiba ɓuri mawnude goɗɗo suuyane ma o jooɗo miiji to ha kaari o innam yeho kaari on ɗum tañƴini ko neɗɗo walla on o wuggo ha ka maɗa o ronta heɓude ko ɗaɓɓi ko ɗum ko musiba noon o wi musiba ala mawnu no ɓuri ɗum ɗon o wi ko ɗum wullininmi idan haray Abdullahi ibnul Mubarak no gasa yurnotoɗo defte ɓen fof no andi mo no fanɗi siga mafti koye mofte ɗe wiyatake ala kono yo neɗɗo won tawa ko gando ka diina ko o jon jawdi kadi o daro kadi o golla ko moƴƴi ha o lollira ɗum siga makko ɗuuɗa ɓe filli e gurda makko ɗan hunde nde waɗi hawninde ɓe wi wondema ñande goo o ƴettuno jama makko ɗaafila rondiɓe ñaameteji piiɓe hokkiti makko hajje goo o yahi ha e hakkunde laawol ɓe rewi e koɗol mum o hayni yummirawo no hocca sondu bugandu ka ñooge sondu mayndu o wi suka makko gollowo jokkiti o yummirawo lanɗama ko ɗum hoccani ndu sondu suka makko yehi ha hotti yummirawo on landima ko honɗum hoccanɗa ndu sondu bugandu ka kuɓel yummirawo wimo woni ni balɗe tati menen men ala heɓori sina ko buga e kuɓel Abdullah ibn Mubarak o wulli ko ɗon ko o yooɓino kon fuu ɓe wi o senditani kunkoɗo lum ɗon nden hitande ɗon o firti hajju makko ngon hooti idan haray no metti wolude no metti nande kono no jeeya e ko rentorte e probléme ji tewndi ɗin fewndo ɗo moƴƴagol yimɓe ɓe wata a tefu kadi mo moƴƴirama ko honno wayi ko waɗi ko Allah wonɗa waɗande ittugol yimɓe ɓen e andeji maɓɓe ɗin e fewndomo fewnɗen ɗo on woni ka kawte ma woni ka siɓɓe ma woni ka weldiɓɓe ma woni mo fottirɗa ni ka joma julɓe ɓen wattangol yila e ɗum haɗa natal to yalta a anda kono feƴƴude ɗum ko hunde nde tawa tan wonde nafoore molanande wata artu naata on ba yalta yaha a andan ɓe wonduɗa ɗon ɓen ko honno ɓe wuurira tefa alandaji ma hara hay woɓɓe maɓɓe ari konti ko yawi qur'ana ko wi fa amma sa'ila fala tanhar kala an ɗo landima ta wikko mo sa heɓali ko jonnamo heɓamo konngol moƴƴol yewtumo ha ɓerde makko nde welto o anda a marno fere waɗanen ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك عدوا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك برحمتك يا الراحمين اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ذوي أرحامنا برحمتك يا الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal